Sedangkan kecik Nabi, kalau yo sawana baiman orang nalapai nai haji, aupahnya al hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Kalau haji lah jadi orang munafik pak, ndak sesuai antara perbuatan, ndak ada kata hati sairiang jonga kata lidah. Kaum muslimin itu namanya panuh kawan sairiang, pangguntiang dalam lipatan, pamanciang dalam balango, tunjuk luruh kelingkiang bakai, siangnya jadi ayam, malam berubah jadi musang. Banyak tak nencu itu kini? Siangnya jadi ayam, malam berubah jadi musang. Itulah orang munafik. Dek Nabi tiga setandonya pak. Apa kata Nabi? Ayatum munafiqun thalas.